Ni kwa cheki chaku nikiende nesa musiaisia wa Mutongo TV nitukwendete na nina ukethia na nina uthocha kilunguni chaku kila wendete kya Tuneenanie. Kilungu kiki kukia kila wa keli saili na ndateka mnyonge na siama weyo. Nitawa Jacqueline Binya ekangu thoche na thocha ainima kwa me studio niendama mukethie na maimutabia umuoni wiba ukambani witu na niambia na kumundi Dr. Jimmy. Asante kwa msezi wa Mutongo TV, ninyo wenu Dr. Jimmy Mutunga. Nikukaribisha kwa kipindi hiki cha Tuneenanie na mume wako ni mudituni wa Masako. Asante. Karibu. Kwesi twani twa Faith Ndunge mwitu mwiyeni mukamba wakangundo matetani kathamia muya kasebe na kwa ni Katelembo Masako. Na uthocha. Asante. Bishop. Asante na kwani tawa Bishop mala ni saa si mwitu mwiyeni lakini ni mwiyeni onakwa na ni Bishop ordained kana mwitikisia mauta wa Jesus Grace Center kwa ni baya masani Kalama kwa asante Jackie. Asante na muthocha aino thocha na kumusia ise wito namba itu ya SMS ni ile 39115 Facebook ni Mutongo TV na YouTube ni Mutongo TV official na ndiase ni mwendete umundi twinene yulu wa Kuea lakini Kuea kwa Kutetheanisya kana Kuea vamwe co-parenting na kini kindu nina nundu pe kindu kineki kikabinda kathedu andu eni matianite maumite mutwano ni matiana na mundu mukani watiwa na mwana na after some time co-parenting yu Kutetheanisya eta mundu umeni wawe na mwana na kindu chunje siki neki kiata ni chongwenda tunene nundu co-parenting ipikite bandu tu encourage andu masia emeoka tu encourage andu matiane metano lakini pe co-parenting nyingi nongi na twindwe na kiliko na kumana kwindwa na ui nundu wanendia tona mundu mukosu na kabyu na hebibia na abibia mwana nukuelewa na kiti kindu kisio na ithe tambai ya mukamba chuti kindu kisio nundu mwana etawa wandoa ibinda yatine mwana etawa wandoa wakilese umita skulu walikawa ya mabela mene uibi kama si unotabani gwena naona mondo ona kieni motoi ni chao kiutuma muno Bishop andu matiana metwanoni nikenda mabikie co-parenting. Asante Jackie nundu wa kunena nyako ko monde nundu kiundi cho kitabu kila kibo ti kwa kamba meoka lakini ni kitabu chuso ite katika ndio ndenima kubikio na ndinge sia nzaika ikabetithia sheria ukethia bandu ba mwiso kutwika imo kuana ni mwaide todimo kaimo katabuondo mwaide tekweka na ebinda ila twenayo ne ebinda ya omo kindu chambe na nicho kwatise kuwete mathina maingi monobyo nundu wa omo wa maisha na kisungu responsibility kasindamwe ukethia ba yani ngwendete tamutokwasi ndamba tokwasi baba ithina lakini baba ninasia na nina mwana naenda napkin kana enda pambas enda kina kila kichangite muno nyekuyana na kwa Bishop na chunguza na nundu ni kangite nini counseling muno andu aingi mewa mwane muhele na yuma yambi ya kuikanisya jao mayambi ya kuikanisya kalakana na mambi ya kuikanisya ula mwana baibika bandu ndwithia bandu peko twika yune uthatu na satani ya ili kametuke nondo sune satani yuto tosio ne kanisa methombi Yesu ni satani na mundu dailete kupetanga thayo wake nundu wa kana kwa ukindu kila cha ilete Jackie na kila ngona twa ilete kwitho nacho ni kutabia andu wa mina kwegwa nundu kitabo mwiso twika imwenda mwana lazima mwitikila nile inyonde
na iwa ili tenda wenda na kyo yonge ukwenda kunenga mwana inyonde muketha mwiyumbanetie nundu onaekana na responsibility izu yote kakilio no ketwa bikia kusia o nambita biziaga kwai nditiwa ni mwana ko ube maundu tailite kana okakilio aendeto sia akaime usia na mundu akaketi wanthini aketwa kana kaketha kethayo na kuwa ile tenda we mundu no tayari kwikata ula mwana na pia no waide tendo o mundu ayumbanetie wona bena kukwatiania be kutiana wona be bandu bena wendo be kumenana wona be bandu bena kuthengeania be kunyaika Solomoni wanenie zindu izu ko kiliko ni cha mundu waide tenda eze kana ekani yumbanie onangezo ti wa ikibeti ukamba ndazia indi tikesi ya siana andu makambia kuipanga tikala ticho tikala tisiana pandu bandu mesobikia kindu cha muthemba tosu na indi muimanya undu tona kwikala na isiana hii ula wati wa no ula utiane tunasiana hii kwa ube na pena ngwatanio ya ile tenda yevo na muno kiliko ni njaki andu ingi nimekuona kana utono betanga musumbi wito wa ile tenda isa utuka musumbi wito wa mukamba no oyoa alafu kuwa manaka nduna mina yutani bishop nditabiandu wa mina kokua kwanza thayo wa 70 years 80 years ni munini fedha yo bayambe wita watene na tene ambao ni mudhuku muno na biblically Quran na kila religious yote ni sikana fedha yo bayambe ulotu maayunya nesisia jimi ngasio ya njimi madamu ne faidi na ndieta onjimi yupe thayo su andu mona na thayo wa mundu ni expensive ya tumi only mundu mo uga kwa wita wa Yesu ni kana tukwata thayo Bishop wane na kindu kisio na niendo kulia Madam Faith kwasi wa iko tambai ndoto wideta wa kwasi wa iko tamba ni chao cha ili tekwikika niko maanisha hii tweka na motwano kana ni twimi kwasi twikie fertilizer ni chao cha ili tekwikika nundu pethi nosu wi motwano ni ugonena lakini peku kwikia bridge na saingi no eka kiuki kabita ene asanti Jacqueline yukila mwailomana na tailomana ndatika nini mutwano ni museo na mutwano ni kindu kiathime na kama bishop waweta kila kindu chonde kisio kila kindu chonde kio elatumita opposite reaction oseo pe uthuku pe oseo wendo pe ukimena na kaingi nini kula sia makanisa muno masisi ondo matonokeka nondo metwano mbingi from the word go nile ya uthukuma na nondo tina bishop baba pando ataya ndo ondo matona kwikala me separate I insist matinde makwatanite na no kuona kindu kini cha emie niwa mundu ayasenye ndi na komie na kuna twasia ndiona tabe undunge waluku lakini ngoya kwa ndibu nabe ona some extent ona kanisa ni wisa ila ona niti kwasia mwana wanganya nitisi ailetho watu ye mwitu anganya lakini mwitu anganya si anake na we ona that persistence na niweze to kama mtu anoni mbe onote na wendo na mabi kanya na wendo otebo indi ando ama ikwate ni leithoko hapa pale number 2 ni tumanete kana twina nitwokie twolwa ni the responsibilities sa boy child ela tuyana nitetha wati wange wayeta wathome pala tumia mekala na siana sia kuma miaka 5 ngina miaka 10 ni wesi na ile ikala kiwango bana kuma miaka 20 kubika bana ni wesi pala wa ile thikala na tumia su ukesethe la miaka nino yonde ni la twita formative stages na nyene weta kikamba akamba nitolilwe ni value ya nzaiko ndiye uku ya mwana wa mutwa hospitali ya ikweka pa significance la yake ya wabo na ni wasomeza gwa undu waile kuima ta mundume na yule la tuokie tali kama skulu na twa yasi ana sito ni tuolilwe ni ivye tatia sei undu na ilo hundisia mwana wake wa mundume undu waile kuyana na undu waile na majukumu make ta mundume watu wake veti ni wezi kiveti chuke kasi ya
ona ketha watu akingungu kibetichuka ithia na kibetichuka ongamia mautalo macho na kiike kala kumbini ukachakia na kiike kala bandu bate munda ukakimia kana ona ketha ni kikuima ukamanata we togue mwene musiusi ndu wele kwika so maundu acio ni mokie molwa na kama mosa the roles nela mosi roles sia aume na ke mundu ume na kalatu keta kaigo gake ndenda kaibrikiwa na ke niko na mundu umbe ndeno kweso mundu nde na bandu wambe tikithie nyetanie mundu muka ni musia yesiana ambe yewe mama ekani play role yakwa taiwe ongamie lakini ni opposite na mwaka na umeseve la mwene athuku ngama bayanze imukula sia wewe mundu umesambuli gani na ndo wanda mki na ndo wanda ibana ndweka kwa wewe sethela nake bandu etikile ndiliko twano nuna likile na mundu eno kwatika na tena wiona nawe na mwitikela ilu kwa unithe ela submissiveness ikuwetwa kanisani nithe baja ikuwetwa ni biblia nithe ni kana mundu ni muthuthie kiloto na kwika eke ona ketha no kunzia ithia nengetio betho wa uveo niona mali na niona mundu useless niona ake bunyumba bate undu wika lakini ena role ya unzia ithia tawe ithe wasia na sia kwa natola na mvi Madam Faith wane na kindu kisio cha kwa sia submissive kunyenyekea kwenyivya lakini maundu amegi kai even with submissiveness na kwenyivya Dr. Jimmy besi ndu ingi si contribute nundu hii nuenyivya lakini pia mundu utekwitikila ni wa molea living in denial nukwelewa pe mundu utekwenda kwitikila kana ndino toni nukwelewa na indi turn to things ila sitamutethia i kindu kicha kulea kwitikila aitumia yubina wake uyambia kutumia bina na kidhui uyambia kwa samaloni ukatoa mundu siji outing kumwone the no we mundu ume kamili nukwelewa kana angi maile yakwitikila kana ni wale ile ukotwawa uyambia kusiaka na kangi na ni wene kala kambe ona kaibona onamwe mayosa mbesa methe mai bivia na siona angi maitulia ndu nukwelewa denial isu ni kindu kimwe kana tiwo Putu wani close ye nike ndio option ya kwanza kana tikimo argument more nuende no manga kuni close wewe woni etikela lakini pale to manga kitu kimwe nditikela ndio isu kana nikaseyele na kinduke ona we submissive kana we chao twapikia pa tukwesila yoloa maisha maendelea hata makana undu tuyemwe kindu kimwe musei wali asima lero nena ndaya makasia nitwa asiye na sianai ni sidu twele yupa poka pese mbule yaka hizi tumatukwa ekwetu tumia mbeu ya mundume nai na hizo yengo ndo menene umunde yena ukwe keva ndu na wendo andu ina nia ya kwikala na mundume nduka kue mbeu ya mundu mosu no select no yambio muthinya nayo undu kindu gigithito muno kwa kaingi na muteko wambia muteko wambia ukona we nia yaku ya kwikala ndwani lakini wenda akana Wimanda mundu mweu mundu na mbesa wimanda huyo ninkwata kana keu na ninkwata support ya kana lakini na yambia kuoza yukana kaya kaitika nicho collateral ya mundu doza alone na tuna collateral soko wapi kiuni kedoku na uzini ndwa wimundu masindo aka mwali do sino nikendo kiu na mundu mwana na woka ketha no akuna nziezu wale mwana no asiawa mwana zio na right ya kwitha ene thake ne thake na right ya kumona mwoga bamwatilana nenga musei wakana wa kiume wakati wake na mwana wake tiwa wapi mpaka ila wakati ula mwana ulo ukadecide atika age majority ila ni miaka 18 akadecide edina musei weba tiwe mwene kukwata no imuthamsia upload kwa upload imubitha ethe
Tigizio. Jaki ke Jimmy kunena. Actually, you right now pena generation itendo twawa. Na nikana mundu wa kwate mundu meonda kai so dibandu. Aye amwa eke kuitaba. Na nicho kwatizio na bayubela yuko wana. Nundu ni wangwata kana wakwata Jimmy na ena moka. Na wamukwata na wasia. Ndekana mundu meowetho kwete. Usuti wendo. Ni company. Ni business. No abingwa ki Ni business. No wisiyu Jimmy ambe okay Jimmy akambe ya okay ni emote vya mundu muko na kwa iwe nenge twenda ya okambani ambanike niema ene kindu cia muthemba na you generation ila ne jakite inena right now ni bishop na nisi maundu aothe generation ila ne right now ya 8 maikwenda kutwawa memanda mababas maiti wacho mababas ni kana mino mukwata ethia mundu we na kasamu ungianeziombia kasamu Bishop tikemea mabeba mathoku na twithocha mabeba maseo musiaise witu ni tuciokete twinenia unene ni witu wo munthi ni Kuea ciana bamwe tuciokete musiaise witu ni na uthocha ingi kilungu ni tunenanie na unenenya witu ni Kuea bamwe kana Kutetheanisya Kuea ciana na twithi break Bishop anambi yonena kuhusu andu ame kwika maundu mayikia andu mitego na muno Jimmy muno athi kupala vyaka na niguo ningwitikila pe andu mena mabebasu kiluko chake kibangite bubu endo kwikia mundu mtego nikwate mwana ngauthinasya nukwelewa lakini Bishop nikenda wende kuma bala wikwatite tutona utethia ciana citu ata tucie kuma msini nikenda ithiba yaga komane na mundu endwe strong enough komana dili kama mutegoni uyu yunja kindu kimwe tithi break kilangu ni wenda kuka ni kwasiati ame kwikia andu mitego mambo mana kindu cha mbeme na ujinga kana no tumanu nani ayumanie nundu kana ka usia timu bela wa uthi utha ukamaniyo na Arsenal katolio no tuika ni kana tikacioke ngiti kainduka tikathongi ka ni kathayo na kathayo ka ethwa ni wikite mutekoni wona ethwa ni tumia ndiko ni wakwa Jimmy ethwa ni Jimmy na iwalea na kana ni wabikia bandu ethwa atena kindu iyumbanie Kuea mwana tondu nuna mwenda nundu ndikuona kana Madam Faith yakendo ungana na kwa ndikuona kana kaka muteko ukabua ngui withia ona kainela yitawa motherly love nita kendu katona yo kegwa bita baithe akwi waekie kwete kindu kakekwa kuya nundu paiyela desire ya nenda mwana na pena ngwata ni Yesu ya mwana na musiai jakitizana nongelewa ukethia nundu yunuo yu alaithite twanite nini sikana nenda ciana ndona ko ube ngwata niyo yakwa na ciana ciba lakini kaka muteko ciana ini nimbethukisi kaka muteko nikatona bika bandu kauthenia ukasisia ukona kekala bakuli nyumba ekio tumewa na ndu wa endi yukana kayambe ya kuma beba yathi ndu wona ciana cia bika bai lobisi mio kewe cia mi siendi nyumbani mama anipendi na dadi anipendi nundu kuma ba yanthi kana ikambie kwikanibwa na kamen kona kimena na yuke sofa ulubanini o keso kwata mbeza ediguo kwizaona mundu ayambia kwazia niwisi na thina nice na kwithea kwa ulea sindu cia muthemba ko mundu amanyendesa kuitaba amanyekana anything can happen mundu aketha ndevo kana mundu akaeka makaeka tuma nundu ni thela lakini kana kaka ithela mundu wethe ready kukaya indi ethwa ni kindu cha kwitikala na jaki
twitikila ne tuitabanie ningwendete nini kila mundu ose responsibility yake nikanakana kaeke nundu ikaidete kuewa kithe majimi wa weta nikaidete indi yukuewa na kabikia miaka ya nonduna ethwa nikenda ukakwethe kayuka kwethe Bishop kana atisie kulio kwaku wase kila mundu atake responsibility no lazimithia mundu kosa responsibility nise pupa lazimithia mundu Anadhani mwenda nitakulasimithia mundu kosa responsibility saa ingine si kwete thina jaki mundu takalasimithia kosa responsibility nyene thi biblically nundu we mundu mukaya yitu akani yetu we mundu mukaya yitu manu bibiliani ebinda Solomon nibo metikala nile mayesiana na uwa imwe yabikia yake asia ndio yakakwa nundu we mwene ngoni yake ni wesi ona kwitha bate mundu ku take responsibility kana kaani kakwa etho ni kukwa ni kwene na chao ninako ko kila ilangwazia mundu amino le responsibility wailete kisunguta za adjust adjust spiritually adjust mentally no ya na nya maundu no yasia ndo nenda ndiye ya Obama na pabikabu ni wongo enda kukulia Madam Faith andu tondo Bishop wasia ni pabikabu ni muyikwegwana ni mwambeiye nesa ni undu nakulia Bishop wasia twesiana nesa ni matwana lakini ni moka bane matiana kusioka musi asiyangi mayitikela ona utui we udona kuingiza mwana wimukulia yuethi andu makambona hata no kwela kindu kiki municho kieta mathina nundu kwa mwani kuthochwa ingi musini no kwela kwetwa mwenzi oka na musi onake ena kiwoyo utui no kwela tweli to kutandu hata nundu andwa matia na mutwana one no ngina me osioka bandu masioke kisioni obalama unye na asante Jacqueline yuke lata eloikulia ni kana mwana witu umwete hata mbe eyendete hata nundu kaingi elato twikoya ciana citu muno ciana ciaka acia iye ingi niwegwa ekanyu mweme gwa kona wili hata ukesethela kana wakaya as if she's living for somebody expectations is yakune the only way to to succeed in everything ni wena muome museo na we museo ona ye muthuku ko kaingi naito tasia ite empower ciana citu mbe twithwe tu mafamiete mundu ese kana this marriage can work yidio wia kino kithukuma mundu na unikika leo thukuma cha leo thukuma na ile kata na iwo toi ni bongo ngusio kabala be Bishop let them preach acceptance yeah I've tried to change this I've tried that nengeti omo now back and forth nengi ko ulwa kana mutwano ukusa muthe nomwe no wone kaza ingi no ikwite ka mubuko kena tukola twa kututatu one wone kenge ukuyanite na ciana au keni wone kenge weweka wina metho makone let the community even learn how to bring you back na maikwete na wendo mwingi na maikwe yake wikweka it is not you to blame nundu ona nitiko no namba itu ningo mutabia saa ingi ciana citu nisikeiye kwa na sikeiye kwa nundu ndese eambia ba nundu tuimbe no muleile no tuini gwe wailo mwitikela na mwasia ibeke kwa nai ndao bunde iseke ndia ko yewe tho munibu ndia ko wike na ke musia ya manekana oundo na ko no meisi generation ya ciana ila sina cio sina we meisi osu ningo lilikana kesi na tabawa ya bandu ndia ko ni in the media industry nini kuna abisa na chathe chabange wanesa oila simo to na wetete last week ya message mwitu ona message ya munana itumetwe no mundu wendao manangia aitiete ibanana teka na ngasia ya ine kwa na kila kindu chonde cha ikenekwa na mwitu sio oka ataji nyamu ya nyeni niko lilenge weno akulwa niki asia my boyfriend is cheating nangewaya thelabu with a finality lakini yuke kanye ni bindani yakwa nini simu itu etho ambi eyo mesie au meane ma muthemba au meane ma komanisie one ma twanie na nyene yo meise ngina baba na musi waka wane kwe yo mesia lakini utese kana mwano alika utwae ni usu na deceit
Anglican marriage ni su already ena makuli na makuli wesu no ma generate ya toka siana tokekate peke ndu we unango la cha yukaikeni cheti kikana ne twatanisya twesiana hivi pe ndo to no sisi woman we nake no of course pe energy la woman yayo it might be positive or negative na muno bala wati ya negative energy okay kulia kaini na atia nina kusiana siakwa if I bring this man on board tutwikeneto akoparenti influence la we na yoku towards my children ni myao ndo kaingi nipe yandu moka ana siana siona aitete kana kaka ila wa munenga mwana ekalia mwana ayani yomwe ni wese mwenye watwekie malayai ona aitio wiyo yukana kaitweke gyaniko kawete ya information balabe mindo na gela we ko ya ila wo kete okebya kana kake nenge ndo amanengo tai mekale na mwana ai akokana ngawila seto tasya wakwatanie nanganya tasya munene waku ni wo kakwaku na iwe sasa ingi mawuya juta maku Jacqueline nikotukano ka dropiwa tasya mundu wo kangali ndu ne okina ngali wonge no tumanwitha na ndo amamo umanwa ko weze thela ni watu miya kana kaka ku pollute na ko kayambe ya itho wa kena kayu doubt kakate kunenga ndaya na ngekilanda tikane kakausias ya ke suspicious no wanye mwenye baka lipstick bakete ndune omondo tata na sindu izo siuma baba sibiki yakao kalakana so at times onanene encourage yanye lango nena nyanena anye nena mwana kwangu nende na kwea ngamuya if it is not working move out of it na move out of it completely utile ngina mwana abikile na myaka ndakitale wawete komianana akasa kuwake lokwenda no mamie ba ndito no thina mundu akaiya kamba nangia mwana kakana tuka co-parent aya be andu ange ma co-parent ya mena strings attached mwana atwangie enda kesululu ayiona amukwi amuye kesululu changili maana ile na mwetete kesululu cha maana ile nicho motilangela iko moje so wese thela ni metho wamena misplaced priority no kwenda kuwa wendo wakana kaka na kende kwenda inya ona ve umwe wa ni kumonene ya ona anake malikathi na ni usuisa ile mwana ke watwa ni waseiwe lakini ithe insist twana ningwenda nzukulu kimwana giso twa mundu kitekwenda kana ila mapulana sia wiwe mwituyanganya ne musiona mwituyanganya nondo twendo ekatumaete tumatwane kekalilimba la kuya lakini matese kana besana sisa tumakitwa kelelembele keke nengine weze bata wamwe mona ndio kwenda ni dhani na twa kwata na TV njiti yasia na banyume la product ya deceit yelimeta marriage of deceit palata kwata niwe na nondo twenda ku impress ya sei maito twale bishop nondo ningwenda mwano ningwenda tu esukuwa na esukuwa asuna mama atwa wabate wendo na kindu kimwe kituma kwike ko ni maundu momu ki family economic situations wise thia banganyani athwi kama ituhito atwawevo bangani omwana kiona ndendete mwitusu lakini nondo maumite kwa athwi eka atwaengania lakini yani athina ni wangwenda okulia Dr. Jimmy nondo ni kabila kake kutumia economic situations undo mutu mwilie kusukuma mwana utwaine kana kusukuma mwana kutwana San Jacqueline usungyo nomwe ketho utwae ndwe based yulwa wena usitu utwae completely na utwae wa muthembosu wambewe ni musiai wambewe no convenience ndwe mutwae uguthi onaka mutwae ndo ite ambition na wendo yelete kuendeshwa totwae ula ukwete mwana ndino peke ona child protection this is the pile with the mwea hakutwala pate wendo mwana ndakasi yawe na wendo ni kindu kimwe kinene na ningulika na twinena kabinda kangi tukasia mwambe yando nuko kamuka meet na bishop ni uyendo nena mwa mutwa notambe nando timo twano na peke ndo ngwe ndie ndani kana nchaki asiai mamanye wa mina kunenga ne mwana waku etho munenga ne ochani ndukabunde cie mwitu aku
kumutumia mbesa cia sukuma eka ekalebu nundu kindu chuni chanangite eitu muno alame utwawa amwe mumito thuine ona ti uthuine we woka ila we ati itwani jana tiyacia kana akatia nyinya nethe na makwata na meli yitha andi maanisha kana ona ethwa ni ndia ile si kamanthe utia ni wo sitonya ethwa no ti wa mau nundu ni tukomana na kesi cia muthemba ucu jaki ukethia mwitu ni natwa mwitu lakini wanaithe na ndike saithwa wacia numbezu lakini bayu amwe aume mautu maka kuya kulia mwenye na cha mundu baata ina sukuma kunia no kuninye wona kindu chu faith chalika na kindu kitawa mutwano chalika iuluwa kana either mutumia no wokwacia kunia mwenyu kana kunia kana ungi whichever way manyakana numbezu ndi control when akili cienyu muthenola ulo mwithacia ukamwia tanisya mukatanisya kwacha nundu muyai somanana na be andu muthi megalito na miaka 30 utwaeni matesene ena mume kana tesene na muka kila kibo meki otwana ikana maimaete twana kewa kauma katutie inya katiete katutie ukethia tundu tubutu ikalile ngunu lakini tuyisi twana tuyisi aithe mendete hata na inya na tuina future nundu tuigwa okilana tika babu ametumana pesa babu amesema ona tungi twizika nai mwathele lotu kaguya nasiupigie babu na babu ajuka itokua kwa bikie binandwe babu atawakujia vacation ndio muende Mombasa musiusu kuunga mandeo kubitha kwina bina na ndo angi ni mola wai pate umwe wenyu twana tutu yindwa twebu na ndo maike otomia siana tabageni chip tatukatulyu kiao ati nendo nitumia mwana o mwana nendo thisadundi ase mwana enda kina no kuelewa tweke otomia siana na hii twe siana bamwe na ndwe ndo ila mwambiye nayo mutwano ni athela product yenyu mwana ndakendwe kindu chosinda mwisumbwana twe siana nundu niyo generation ya oni musiaise witu nitukwendete ni na Bishop Mala Madam Faith Dr. Jimmy na kwa nitawa Jacqueline Binya tuko manechi mwachu kingi na adhimikai. Asante sana.